Sa na mangu gwetera. Musikiri mutakweleza mang'ana yurako. Nanda yangu urako moya singejo yake. Ubugima bwaitu tukindete no bakuru. Yani kirege tunyamusi no gutwara okoremera Yesu. Alio sipigwa koleyo. Ntagetusa banyasaye. Usaba nyasaye uri ukutongete maite ngangi yakogeraye. Nero gwatuko kuri wese. Musi ntetengoe ingwashwe nga neba kindega neba tego ikira bakango konye buna unuragani tetengo konyo boko ibuli ndaru okegwa appreciate yapusi nchega iga nintasende asenguru bone go mucho ati kuna kwari geriki na kwari gwetega kwari mu kigetore urari rubiyeka namusi mucho ye natigetu nali getyo bokonye bokambura nkaletu umuchiyo ngatebugo umuchiyo ibero bantu abanyene mbaye basirite kare nasenge nchase nalinge nakane tuguna ice namenyoke tiguo kera bihuri bana basirite gangu ngatebugo nchene kerentane nkamenye mechi chene kerentane nalinga so umuchiyo ngatebugo tutakiryo chiango chiane chikamuchigo samba lakini nkaletu baiga namenyiranya musi baka nabiro monto manene Iko kintu nkiyanse gitari kunyarekana. Yamusi. Ntage toti moke. Tage tengende. Ndorege ntora ndakoroseri oli. Timoke olengereri manya kuligenchera na yura bere. Imete mwana ali toko basifu asinde boni. Lakini ntatotwara ko sebrega ni gokoni. Nando igore enkoro yao. Nyasaye akokonye. Uinyorase kwarure uinyorase mubwe wo chimotu na kiboko na kigo chikobo na kigo chikomani cyo mu buri mutu etinga na ikiralo ya musi tinya muri gaya toko babango ko Mugakominto ondame piga pipi minute kondama ngaye mangana ya gusenga neririre ninto gandi gokuneti omwana ito na sengencho inumota abogoretie metini kianda onyendi obogoria angana yengo ikora asigite kwarengereri ngabono ngakibono omotiorione ayeboni kioroti nyamusi njebona naende konya narorire mwana ndeiga mwana nakale webisiba ndoche no mwana oli ale goche nkeye yane nkeye yaito nabo yale gocha kobe nkere ndonge karati go mungino ndakorusia abo omate nje torang convince nganki ge kogera osere tiomu gosebono karatiga gosebono endeli geto kabwate kwaete musubati wero nyebwatire ogachikotema akanga bono kwagero ro mobeke njira oji oreto se musubati onyamu gosengo sibio bikwate bokonguti boyo aye mukamu muro yo ituko ndiyo mwana ko umerana isiko kaigo mubona ono baba nyakoye bono ntebyo mwana one pibu yaje muno moyiboli omugaka ntebyo mwana one buyapi nkiboneke mukale ko bunana mamuni azenga nto nere bono nya na mobe iri orolirena ngoti komoseri ande pina kanya ande tali gota bwonega nabako tebi nganje bona mangana yo mungino oliaro tindoti nole nayo mogako tabakali nga bona mangana kya yo mwana oyo lakini tana gogotebi ikibona gontebia ogontebi nole ninje nkwa unenga tikoruse ito kamanya ngantu tora barabu nabogo ikawa egwe ngebu na iru alinya kongeta abasani ba bagenda na buchiki kanise chi bakonyora nga bolimo byayo mogako aye ngo bona ekinege sabo talerete tigango somere bono rero iga guchakira rero mogako nki guchakira rero mogako ninto ngotebyo nyogotagete nkaya ito egororoke tigo mwana onyamusi agende pi asengente tangani mwana ito noruti munali noruti mwana ito mukaya munali no teba ngane gasiyu gasire ndatagenda
no hari isiko gaiga no hari para gabu no kona kwara magoko ekikero gitatu minto mugako minto tokeroji igento kende gya kabere kende nkilibona akoretera umusubati oyo aye nyumba asugunaniga nari ne agasukari nari ne bichani rende ekikero kitotagete kumanya wanne moto Kamezaini. Wanne. Nataka kesho tufike town nikufanyie shopping kidogo upelekee wazazi wako. Sababu sikumbuki last time tulifanya shopping ilikuwa ni Think mwezi wa 3. Last month. Tunafaa tuende niwafanyie shopping kidogo wapelekee sababu shida moja na wazazi wako hata wakiwa na shida waongeange. Unanyamaza tu na si vizuri, unaona? So, na mbona unavaa hizi nguo akishwali? Hizi si za kazi tu, wakati nishamaliza kazi ndio kama nachange. juzi yake nilikupata na nguo zingine sikufurahia. Sina kununulianga nguo. Shida iko wapi? Unajua zile nilivaa kwenda kwa shamba. Ndio maana. Hapana, unafanya hata watu wananicheka wageni wangu. Unavaa nguo ziko na viraka, sijui viraka. Nguo uko nazo si eti hauna. Lakini hutaki kuvaa. Nimesikia nitabadilisha. So, uko nyuma uliosha? Uko nyuma? Sababu nimerealize uoshangi. Uko nitaosha. Mbona uoshi? Sababu ukiosha nyumba hapo hauguzi kabisa. Leo nitaosha huko. Ni sawa. Wewe osha. Alafu jamaa akikuja mueleze Kenya nishakwambia kila kitu. Tunaelewana? Ndio. Acha nifike town, alafu nitarudi baadaye. Endelea na kazi yako. Sawa. Haya. Nikabona ninje ndo. Bono. Akithira mono ngako ndenda mono. Njitindi korendo. Kongakera matiritiri bono miatane yatigara. Bono nalingwa ndanga keshere paka sasta igana liyara irani. Bono nkwenda nchenji ngende ndikinyanja yani rere tokonyu. Ikakwansora renda chenji. Gosiga mbiyande. Tiganchenji orore. Minyoke tu keshere. egento kende kia gatatu nyamusi oyo obwanjete ayeire ng'ana aye gwasariri gweriete ekenyore ekegima tindo tio mogaka oyo gose naye no twarege ikaro ikaranse nkabu oiga bori ore menga oyingi sembo okona gokwanu abupara na mukamu muroi aye togocha none ritkerimo boja umungino oyo kaki inkwane ye banonyi gwete aye kwanye igure njaya na tutageti konya tegerera nga insari rieta onye ninje gwakanye inje tigaba nongo tebi yango tebi aye rio mo kara kiro mugako tigaba nongo tebi onye kwarorire inje timbu ati matunda nde nkagaiga nkabuko rio mwana one metienyi kianda ninje na igwete oborito ninje na igwete nga rio mwana one rero nga kirero nki ne appetite kiye ndagira rera ntebi musuko ngo bande narenge tinkorage na igota mukayone na twanyorire omwana buyo monene otoseseniri lakini abona kitaite gukora monitoring yo mwana nga kichara iro musacha bono nga mwayare yaya abako babako bwechimbuche onya abaiboli baro bako na kuroto omwana igo bono njonye kwarorire nga ninje na asaliri bwoga ayente biringa neri monya ninje nkogenda mutigare na nyamuse na mukaya nje tigicha tinko na kubuke mambi na maragoba na roro mwana no kora kwegana amangana hansinyire nande tindo chigose ninje kolemere yange noyo bongo bwaye gose bukaburuka ine rongo lieta bekiri sukari